Kini no ka Barcelona ya ka Real Madrid ya kerdan ka bandingkong ha ka La Liga. Hadin ba ka Barcelona ka laban penlim no ne ka miti ka Levante talailan.com. Kad ba ha pa pai part sa ka jilikai ha ka Premier League ka Liverpool ka penlim no ya ka Nottingham datang Shikol ya ka bala tap da Mac Allister ha ka last minute katah ka menit ka bakandai po. Kad ba ka Arsenal klub limno i ka Tottenham dahdu da Saulo Wekon. Ka Barcelona kala par kini biang ya kerdan ka bandingkong na ketijong ka Real Madrid hadin magalaban limno ne ka mit ka Levante da lailan.com. Haka ba ka Barcelona menta nagi arp san sinyelekai kladon ribu waypoint. Kad ba ka Real Madrid kaduna tang siponya ya ka Barcelona kebaladon ribu point. Hakane ke jilikai ne ke mit ke Barcelona persia ke Levante ke Barcelona ke yo mentep gol tang hak menit ke basal. Kata Lingbao Bernal ya ke Palasis da Garcia. Baru De Jong lo yo mentep hak menit ke Balai Puar ya ke Palasis da Cancelo. Bat hak menit ke Prapuai la yo mentep da Lopez ya ke Palasis da Lamine Yamal. Kumta penlimno ke Barcelona ya ke Levante da lailan.com hak pa menta hak mejikan poin hak ke La Liga ke Real Madrid kladon no kedan ke Baar na marla je kene biang da ke Barcelona ya kedan ke Ningkong. Kad ba haba pai pat sya ke jilikai ke Premier League ne ke mit hapdeng ke Liverpool bersya ya ke Nottingham Forest. Dei hak ke last minute ke menit ke bakandai po plus new. Baka Liverpool kalayo mentebe ka Shikol lingba Mac Allister. Haka baka Liverpool kala job datang ka ke Shikol ya ka Nottingham Forest. Kumta haba pej hakemi je kanpon ka Premier League menta ka Arsenal nagi arp prase nilekai ka don drip waypoint ka Manchester City nagi arp news nilekai sanpon point. Ka Aston Villa nagi arp news nilekai sanpon waypoint. Chelsea arpo nyusin nyelakai Southampton point. Kumta kabayajan bat ke Arsenal menta ka dehi ke Manchester City lada katang peteng yak jingjob hak jinglekai kipan dangwan. Kublai sibun.